don't pile up izinto. Zifundise ukwenza njani? Ukwendlulisa. Ungakhohlwa ukuthi njengoba sithi ndlulisa nje, akuyona into elula, kodwa into epossible. Ukwendlulisa akuyona into enjani elula, kepha into enjani enzekako. You can do it, though it's not easy. Yafana nokuhamba emvuleni. Ukuhamba emvuleni akuyona into enjani elula, kodwa kwenza njani uyakwazi ukuhamba. Nako ukwendlulisa ke bazalwane bami akuyona into enjani elula, but is doable. You can. Uyakwazi, ungakwazi ukwenza njani ukwendlulisa. Imfundiso yanamhlanje yenza njani kumede ndlulisa mfowethu. Hallelujah. Tshela makhanthi ndlulisa makhelwane. Ndlulisa. Now, umuntu ohluleka ukwendlulisa, number 1, uba nalento esithi bitterness. Ake ningisizeni ngesizulu kuthiwa yini bitterness? Ngesizulu sithi yini bitterness? Umuntu omunye. Okay, it's fine. Ngizonibekisela ukuthi abantu ababitterness benzana, nanti amen. Uyozibona ke wena ukuthi welana. Number 1, umuntu ophile laphe izinto, umuntu ongandlulisi uba ne bitterness. Ubitter. Hey, unjani? Ubitter umuntu. Uyabona, ngiboleka isihlalo, ngihlale phansi ngikukhombe. Umuntu one bitterness, hey, akathandeki man. Uma ngahlala kanje e-sitting room, abukela i-TV, bese kufika ingane, waza ngane yami, fike ingane ime phambi kwakhe imsithe imphazamisa, awuthi amen. Ongana bitterness uzombiza ngegama, ubani igama? Ubani? Siyamthanda. Uzombiza ngani? Ngegama. Siyamthanda, uyangisitha phela, qhela sesi. Teta sesi uyangisitha samthanda. Sesi uyangisitha. Akanayo ini ibitterness. One bitterness. Wena ngisakumukula ngempama mina. Ngeke ngiphokubukela i-TV wena ume phambi kwami. Ngisakumukula mina. Akaqedi futhi njengoba thethi sisamthanda nje akaqedanga, usaya kumama wakhe. Nibobamba abantwana benu, nibobamba abantwana benu, nibobamba abantwana benu. Bobamba abantwana benu. Sifuna udelelwa ingane thina. Umuntu onani one bitterness. I-bitterness, le tone yakho leyo iveza ukuthi une bitterness. But ububi be-bitterness nabo, uyaye ube bitter ungazazi ukuthi bitter. Uyaye ube bitter nje impela, ube ungazazi ukuthi unjani ubitter. Uyaye umuntu nje aphila angazazi ukuthi yena ubitter. Ubonwa abantu abale eceleni kwakho. Awuthi amen. Woza mama, woza sesona, woza. Nyathela. Mina unganginyathela, yabona mina nginabit nyathela bekunyawo lakho. Yabona mina ngoba angin bitterness. Mina nganginyathela ngeke ngize ngihlupheke. Ngiyomtshela ngithi ubona unyawo lwakho sunginyathelile. Iphelile lapha, uthi amen. Injani? Iphelile. Ayikhulumisi lento. Unginyathelile nje. Ayenzi njani? Ayikhulumisi. Bese ke unyathela umuntu obhitter. Zayibona impika amabhabhalani. Awuthi amen. Ya mina ngiyamangala umuntu nje akhetha ukonyathela mina indawo inkulu kangaka abe kunyawo lwakho phezulu. Umuntu onjani bazalwane? Obitter. Awuthi amen. And umuntu obitter, that's why kunabantwana ezinye ingane eziphila impilo yokuba bitter.
nabafika lesikolweni lena bashaya ezinye izingane kunento engakandlulanga engqondweni nalomntwana awuthi amen kunento engakendlulanga kuphi engqondweni yani yengane so ndlulisa ngoba uma ungandlulisi izinto ziphokutakelana uqina ube njani uPeter haleluya uqina unjani uPeter ngiyaphinda futhi umuntu obitha akuphileki naye ngiphinde akuphileki naye uyazi ukuthi abanye bosesi bayile emendweni bafike bakhishwa ukuba bitter abayichithelanga indoda kodwa ibitterness imenza umuntu wesilisa wathi akuphileki nalomuntu awuthi amen kunabanye abantu besilisa abamchithelanga umfazi ukhathele wathi akuphileki nale ndoda ngiyehluleka ngoba unjani uPeter ngeshwa ke lento lena ke abantu ababitha abakwazi ukuzibona bazazi ukuthi bona mina ngiyithatha inonsense mina angiyithathi mina inonsense kanti lengathathi inonsense ibitterness awuthi amen umuntu ophile kahle uqala reason before angayithathi ini inonsense kanti lona obitterness uqala ngokayithathi inonsense amoshe bese kuba ikhona gcina ngokureason so I repeat again abantu abaningi bangenile emshadweni bakhishwa ibitterness 2 unabahlobo bophila kahle nawe kahle kakhulu abagcine bekubalekela ngenxa yani yebitterness bitterness idalwa ukungandlulisi ini izinto hamba undlulisa awasikafike ezulwini bafowethu anti amen la sisasemhlabeni la emhlabeni la abantu abazokukhuba bayincwaba unamanga abantu abazokhuba noma ungahamba ngemoto bazakhuba khona phakathi emotweni noma ungathi uhamba ngeteksi bazakhuba phakathi eteksini noma ungathi ngisihlalele ekhaya lami angiye emzini abantu bazakhuba phakathi ekhaya lakho funda ukwenza njani ukwendlulisa tshela makhelwane ndlulisa makhelwane musu ukubamba izinto yazi bengilamula abafana bawu2 bayithula abafana oyi1 bazalwa bosesi oyi1 uzalwa okhangithi bomama babo ma sisters sesomdala sesomncane bazala abafana awuthi amen baba bochomo baphuza ndawonye benza yonke bochomo bahlangana ukuthi bomama bethu bayalamana bathe beqeda lapho baqabana abafana awuthi amen bathe nasebecabene baqabana into engasukumi phansi kwasho ukuthi lo munye lomncane awu uyavuma ukundlulisa lo munye akafuni ukwendlulisa ungizwe kahle akafuni ukwendlulisa kwaphela unyaka wonke akamkhulumisi kwangena unyaka wesibili nakungathiwa kuyogitshelwa imoto yodwa njengefamily athi ngamane ngangeni lapha esilonke unozibanibani ungayiphili impilo lenjalo usuku uyidemona uphila impilo enjalo ungayiphili impilo enjalo usuka umthakathi na uphila impilo enjalo awuthi amen so bayasona emhlabeni siyandlulisa emhlabeni tshela makhalani basona kodwa siyandlulisa anithi amen yenza njani ndlulisa